Hello, kirtu zong te. Si bayu le. Ai voin hi December ni som ni pakhat in rin ni ania. Isuan voin a hian Queensland Mizo community te Christmas wanan Christmas picnic kan chuaka kan naya kan lim le ani. Isuan hei kan nau pang te. Tuyan chenga nuangan ti le ani. Le asau te bye ru le bye inbual ru bye inbual to ru le kan nau pang te lim takin asau to inbual thai to tayan pu soyan nau pang inbual te alo kil kho ya lo veng ani kan nau pang te huan nuama hay an tim dar le ani chuan khi lama kian uitling ho te po anan thu dial ta hen pura lo kala kan him kan nuam le ani eta tang hen tui pui hi hen khir le no ko ngo ta kon kan nau kam te kha yan chenga ni wal le ka man hian lim dar le ani ar hang rui me lo tui sin riat tui a khing dum kur thi nai ai so ar hang tlat hian kan nau pang te in bual a ko tlang atang tian kan lo veng anu le pa ten puma yang apo ain sum thai to bik lo ani tui leu kor a keng lo na in tui leu kor keng lo ma se la câu bồi lúc khum nè tui leu do le ni chuan hei kan han thu tuak diai yai ma ya takena volleyball te kan khel do na nu hau le pa hau te po volleyball kan khelang lai khen ke hotel ni om tak maya oma